ikirenga yewe we amazu 8 yose yubatse Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheri n'ubunani y'ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshye, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde. Uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Gura SIM card ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Ikirenga Noheri nziza, ikirenga umwaka mwiza, ikirenga Airtel ni ikirenga. Mu mpera z'umwaka Airtel ishimisha abayo cyane, mu bihembo byinshi bingana na miliyoni 200 zose. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira cyangwa se amakashi ya buri munsi. Aha, promotion ikirenga irakomeje. Aha ngaha tugiye kureba umunyamahirwe w'amafaranga. Ubundi mumenyereye ko abanyamahirwe w'amafaranga tubahamagarira kuri radio gusa, yewe twajya no kuyabaha mukaba mutaramenye ngo byagenze bite. Tugiye kubanza tumenye umunyamahirwe w'amafaranga. Ariko mbere yuko tumenya umunyamahirwe w'amafaranga kuri uno munsi kuri TV show yacu, reka tubanze twakire uwo yatsindiye mbere, atwereke ibyishimo yagize, anatubwire ibanga yakoresheje kugira ngo amafaranga 50 byose abyegukane kuri nimero yiwe akoresha ya Airtel. Umunyamahirwe wacu reka tubanze tumwakire. Uhawe ikaze. Uraho? Uraho. Amazina yanyu babita bande? Banyita Ngabire Joyeuse. Ngabire Joyeuse wagize amahirwe yo kuba wakwegukana 50 muri promotion ikirenga. Ese simukadi yawe wari uyimaranye nk'igihe kingana iki? Simukadi yanjye nari nyimaranye igihe kirenga umwaka. Hanyuma ukaba warakoresheje irihe banga kugira ngo ube waba umwe mu banyamahirwe begukana 50 muri iyi promotion ikirenga? Nta rindi banga nakoresheje uretse ko nagoraga amayinite buri munsi, nkagura ipaki ya internet, narangiza nkagura n'ipaki yo guhamagara kandi nkakoresha na Airtel Money. Aha, mwabyiyumviye. Joyeuse nta rindi banga yakoresheje, ni simukadi yashyize muri telefone, arangije atangira gukoresha ibyo dusaba: ipaki ya internet, ipaki yo guhamagara, hanyuma yegukana amafaranga 50. Reka turebe muri kano kanya undi munyamahirwe umwe ugiye kwegukana andi mafaranga 50 mbere yuko tumenya umunyamahirwe w'inzu. Okay, twagiye. Ninde munyamahirwe ugiye kwegukana 50? Wowe uri VIP, abandi tubahamagara kuri radio gusa, wowe tuguhamagariye hehe? Kuri televiziyo. Ubwo wiyaranje witabe n'abantu bakureba. 1 2 3 50 ngibyo. Aya 0 7 3 1 6 2 0 0 6 8. Arahagana he? Nice muvuba. Indirimbo nka Hello Tune yawe kanda akanyenyeri. Urukundo ruha cyangwa se impano ruha, ibiteze gushira biracyaza, ibyubana n'ibike. Alo? Alo? Wiriwe? Nyiro? Amakuru yanyu boss? Amakuru ni meza. Mumerewe mute murahagana he? Mumerewe mute murahagana he? Aho turi bukora nyine tumerewe neza. Ibusoro. Aha, Ibusoro urabona ko Airtel namwe itabibagiwe. Nge nguhamagaye nturutse muri Airtel. Nguhamagaye nturutse muri Airtel, ngufitiye inkuru nziza cyane. Ngufitiye inkuru nziza cyane yuko wegukanye 50 byose muri promotion ikirenga. Mfitiye inkuru nziza cyane rwose yuko wegukanye 50 muri promotion ikirenga. None sambira. Kandi nabikubwiye. 50 byose urabyegukanye muri promotion ikirenga. 50 cyane rwose kubera simukadi ya Airtel yawe waguze. Wambwiye amazina yawe se? Mubwira amazina yanjye? Nitwa Diogene ryonyine se? Mbwira ni rya kabiri. Nge banyita Liliane Munganye. Nta uvuga? Alo? Umbwiye ngo ninde? Alo?
umbwiye ngo ninde Diogene irindi rihe? nawe ukuri ryayo. Aha, ntawe ukuri ryayo Diogene, wegukanye 50 cyane, ukaba uri n'umunyamahirwe wa mbere w'amafaranga 50. 50. cyane rwose. Guma ku murongo, amafaranga numara kuyabona uhita uhamagara kuri ni nimero iguhamagaye, hanyuma dutangire tugire gute twigurire kamwe. Nabibona gute? Ngiye kuyakoherezaho mu minota 2 yonyine. Ugiye kuyanyoherereza? Cyane rwose. Aha, urakoze sawa, mu minota 2 gusa. Aha, uwo ni Diogene inde nawe ukuri ryayo, akaba ari Busoro, yegukanye amafaranga 50. Ariko nkubwire ngo uno munsi n'umunsi wa kane tugiye kumenya umunyamahirwe ugiye kwegukana inzu ya kane. 3 zaragiye. Reka tugaruke mu kanya gato tureba ninde munyamahirwe, aherereye he? I Kigali, i Cyangugu, Kibungo, hehe? Ntukureho telefone yawe, ushobora ko ari we tugiye guhamagara. Guma ku murongo. Ni ikirenga yewe we, amazu 8 yose yubatse Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheri n'ubunani y'ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira, naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshye, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde, uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Gura simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza.